مجمر 6 دست پێ دکە دەستپێکی گرنگترین سەرنوچە. شار دنابەر وڵاتێکی گۆندێ بعدی ناو دەربدەرەکەی غوڵتە لە عەفرینە ڕوودا. ji bo cara sêyem agirtina va daristanên Efrînê de pêdikeve. Tirkiye derbasbûna hêzên xwe ji bo nava min bice tekez dike û encûmena leşkerî ya min bice bê çandê red dike. Dubara silav. Agirek bi darastanên bendava meydangê ket û bi alîkariya xelkê gund û endamên encûmena xucahiya şera û beravaniya sivîl ew agir hate vemrandin. Çayê Kurmêc nebtenê bi darên zeytûn û huneran bi navûdeng e, lê bi daristanên xwe jî navdar e û bi milyonan darên merxan li navenda bajêr û gundên Efrînê hene. Wek merxên bajêr li taxa Zîdiyê û Mehmûdiyê ta dikîne gundê Tiltawîlê û darên gundê Kersanê ya Serrêya Cindrêsê. Herwiha merxên navçeya Şiyê, Şera û Meydankê û Meydana û hin cihên din. Duh agirek bi darên bendava Meydankê ket, bê ku sedemên wê agirê werin diyarkirin. Ji derek taybet ji malpera Rojava News ra ragihand. Beriya sê rojan agir bi aliyê Rojhilat ya daristana Meydankê ket û berevaniya sivîl û xelkê Meydankê ew agir vemrand. Bê ku kesê pêra bûye were eşkere kirin. Lê xelkê gund grûpên çekdar tûmet dikin. Ji dera malperê herwiha dadiyarkirin, careke din agir bi wan darên merxan ket û dîsa bi alîkariya xelkê hate vemrandin. Lê agirê herî mezin roja 18 meha Hezîranê bû û bi beşdariya endamên encûmena xucehî ya Şera û xelkê gundê Meydankê agir hate kontrol kirin. Ji dera malpera Rojava News tegez dike ku dema endamên encûmenê û xelkê gund bi karê vemrandina agirê radibûn, hin fîşek li ser serê wan re hatin avêtin. Lewma xelkê gund dadana wê agirê dixin stûyê grûpên çekdar. Ji ber ku tê gotin ku hin grûp dixwazin seyrangehan li wê derê vekin. Xelkê gundê Meydankê gilî û gazincên xwe arasteyê berpirsên Tirkiyê kirin û xwestin ku ew kiryar bêne rawestandin û darên temenên wan bi 10 salan e werin parastin. Sad çekdarên İslamî ji bajarê Efrîna Rojavayê Kurdistanê derketin. Ji derekê xwecihî ji nava bajarê Efrînê ji erkê ra ragihand ku roja dûşemê de otomobîlên leşkerî yên çekdarên İslamî yên serb opozisyona Sûriye ve ji bajarê Efrînê derketin. Heman ji derê serbar kir ku te niha ne diyar e ew çekdar ser bi çi fasîlekê ve new nehatiye zanîn ku ew grûpa çekdar ya ku ji Efrînê derketî berev çi cihekî veçû. Hejmara 586 ji Rojnameya Kurdistan derçû. Di hejmara nû de girîngtirîn babet û rodawên nîvmehî ronî kete li ser. Di serî wan babetan de birozkên pîrozbahiyê derbasbûna 61 salan li ser damezrandina Partiya Demokrata Kurdistan, Sûriya û gotar û nerîn û babetên rewşenbîrî û civakî û zanistî di ropelên Rojnameya Kurdistan de hatin belavkirin. Hejmara 586 ji Rojnameya Kurdistan derçû têde girîngtirîn babet û rodanên nîvê mehê bi pênosên rojnamavanan û çavdêran hatin nivîsandin. Girîngtirîn babetên ku Rojnameya Kurdistan ronî xiste li ser nameyên pîrozbahiya derbasbûna 61 salî li ser damezrandina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bû. Di serê wan nameyan de nameya Serok Mesûd Barzanî û Birûzka Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê û Birûzka Supeya Roj ango Firqeya Leşkerê Roj hate bilavkirin. Herwiha di Rojnameya Kurdistan de daxuyaniya Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê di derbarê bin pêkirinên ku di derheqê welatiyên Efrînê de tên kirin bi taybetî terorkirina Şehîd Ehmed Şêx û cîgirê serokê Encûmena Xwecihî ya Navçeya Şiyê hate bilavkirin. Girîngtirîn babetên ku di Rojnameya Kurdistan de hatin belavkirin gotarek bi navê mayînên şermezariyê Kurdê Efrînê nehiştin. Herwiha raportên li ser damezrandina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û rola wê ya giring di avakirina hestê netewî Kurdî li Kurdistana Sûriyê hate bilavkirin. Di heman demî de Rojnameya Kurdistan amaje bi nexşeriya Tirkî, Emerîkî di derbarê bajarê min bijde kir. Rojnameya Kurdistan di beşê zanist û perwerdê de babetên sodmend di derbarê perwerde û babetên zanistî û rewşenbîrî bi taybetî rola ciwanan di pêşketinê de ronî xiste li ser. Di heman demî de Rojnameya Kurdistan rewşa penaberan û hewlên ku ji aliyê rêxistinên mirovî ve tên kirin
ji bo çareserkirina rewşawan di hejmara xwe ya nû de diropela taybet bi penaberan de belav kir. Diropela gotaran de jî gotarên di derbarê çarenivîsa Kurdan de hatin bilavkirin. Diropela gotaran de girngtirîn navnîşan dibin navê Kurd û dubarekirina waneyên dîrokî hate bilavkirin. Diropela şîkarî de jî Diktor Abdulhekîm Beşar amaje bi sedemên destwerdana Rûsî di Sûriyê de bi hûrgulî şirove dike. Diropela dawî de Rojnameya Kurdistan amaje bi oxira dawî ya hunermendê Kurd Salah Osê jî kiriye. روزنامه نیز ابی سیمای گازیته روسی ده راپورت که دارگاند که آمادهکاری جبو دامزراندنا دولت کردستان یا سربخوا ده روشالات نوین ده تنکرن و اسرائیل و دوی درباره ده حول ننو بده. روزنامه روسی پیشبینی دکه که روشالات نواراست جبو دامزراندنا دولت کنوتی آماده کرن او آماده کرن جی پیوندی آوی به کردستانی و هیا. گودداویا جنگا جیهانا یکم ده دامزراندنا دولتا کردستانی برساهری گرونگ بول نافچهی و بسر چند ولاتکی ده هات دابش کرن. روزنامه نیز اوی سیمایا گازیتا یا روسی راپورتک بلاف کر دیده آمجه بوی چنده کر که ترکیه و ایران بردوام هماهنگی پیکتینن دا که روبروبوی دامزراندنا دولتا کردستانی ببن و بردوام کارج بو جناورنا پروسیا دامزراندنا دولتا کردستانی دکن. روزنامه روسی در راپورت خود روناهی خست سر مجارک گرنگ و اشکره کر که هماهنگی کو ترکیه و ایران لهم بر دامزراندنا دولتا کردستان سر ناگره جبر دهمان دمیده اسرائیل به جدی کاری سر خوابونا کردستان دکه. روزنامه نیز اوی سیمایا گازیتا یا روسی گوجی که اندامین پارتیا لیکود یا اسرائیلی لیکنیست لگل نونرن یوافکش جویان و لسروی چندری کفتن که پیویست اسرائیل آلیکاریا هولین کردان بکن جبو دامزراندنا دولتا کردستان یا سر بخواه. فریدریک هوف برپرسی بری ی وزارت درو امریکا جبو روزنامه روسی را گهاند که هولن کنیست یا اسرائیلی به حزبونا پیوندیان نابرا اسرائیل و گلی کرد دیده خویا کرن. جالی خواه یلیزاویتا تشیکوفا لیکولینر اسرائیل روزنامه نیز اوی سیمایا گازیتا یا روسی را گهاند که برپرسیارن اسرائیل لگل برپرسیارن کردین روژاوای کردستان جویانه و مجارا دامزراندنا دولتا کردستان گوتو بیش کرنه. فریدریک هوف بدور نابینه که اسرائیل هولکنوش با دامزراندنا دولتا کردستان یا سربخوا بده. سربار کرو گوت که اف هولن که اسرائیل دده بونه جه دلگرانیا ولاتن که کردستان بسروانده هاتیه دابش کرن. دو ولاتین کرد لباجار سرکانیه ده انجام تقینا ماینکی ده بریندار بون. ایرول گنده اراویا لگندوار باجار سرکانیه ی روشاوای کردستانی ماینه که به هر دو ولاتین بناو صالح علی ظاهر 18 سالی و صالح علی صالح 17 سالی ده تقیار جدرن خوجاهی دانزانین که ولاتی بناو صالح به گیرانی بریندار بو جبو نخوشخانه یا باجار قامش لوهاته و گوهستن. سروک پیمانیان اجتماعی هیزن شورش و اپوزیسیون سوریه عبدالرحمن مصطفی در بسونه هیزن ترکیه جبو دبر من بجه بگاوک گرینگ دید. نابوری لسر روپلا خواه تویتر تکس کرد که در بسونه ترکیه جبو دبر گارنتیا تکانه جبو پیکانین آرامیه لی همو دبرن رزگارکری لسوریه. هر وها گارنتیا جبو وگرا کوچبرکریان جبو مالو ملکن خو رزگار بونج همور خستنین تروریین هول ددن وینا ملت سوریه تالان بکن. رژیم اسد آماده کارین ایریشکی لباشور درعا لدجی چکدارن اپوزیسیون دکه اگر رودانا شرکی نو هید نابرا هر دو آلیان. پشتی چند سالان ji kontrolkirina çekdarên ser bi opozisyona Sûriye ji başûrê parêzgeha Der'a ve rejîma Esed êriş û gefan li ser xelkê wê parêzgehê dike. Îro belavfirên şerker yên rejîma Esed belavok li ser xelkê bajarê Der'a belav kirin û têde agadariya xelkên sivîl kirin û ji wan dixwestin ku tîroran ji bajar û bajarokên xwe derxînin. Ji aliyê xwe ve jî îro çekdarên ser bê rejîmê ve yên li parêzgeha Swêda dimînin bi mûşekên hewn êrîşek li ser gundewarên Der'ayê kirin. هەروەها چەکدارên ئۆپۆزیسیۆنی jî berseva van êrîşan dan û bi çend mûşekan awtobaran kirin. Ev belavokên ku belavfirên rejîmê belav kirin, di nav wan de hebû ku wek çawa xelkê Goteya Rojhilat û bi alîkariya çekdarên Esed, çekdarên opozisyonê ji nav gund û bajarokê Goteya Rojhilata Şamê derxistin, ji xelkê Der'ayê jî xwestin ku ew jî bi wî karî rabin û alîkariya çekdarê rejîmê bikin.
Ev belavok hatin belavkirin piştî ku rejîma Esed hebûna xwe ya leşkerî li wê deverê bihêztir kir û di nav de bêhtir ji 5 tankî û 30 top avê jî hene. Ajansa Ananewz ya Rûsî balkişand serweyekê û got ku wê êrişeka mezin li devera başûrê Sûriye di çarçoveya mehekî de wê were encam dan bê ku tu zanyarên bêhtir derbarî vê yekê bi daxuya kirin. Ji aliyê xwe ve Wezareta Derveya Amerîkî roja şemiya borî gef li ser rejîma Esed dan û got eger rejîm tu bin pêkirinan li devera kêmkirina asta şer bike ew ê bersiveka tund bidin. Birzanî Adnan Ark. دما کو علاوه راگهاندنی ترکیه در بسونه ارتش ترکیه جبو من بجه رادگهن و تکز دکن انجمن لشکریه من بجه ابيض رد کر. هندک میدیایên Türkî ragihandin hêzên Türkî derbasî bajarê Minbij li Bakurê Sûriyê bûn. Lê Encumena Bajar ya Leşkerî Goşçekdarên Sûriya Demokratîk PKK ragihand hîn tu hêzên Türkî derbasî bajar nebûne. Kanala NTV ya Türkiye li serzarê jêderên Xucehî diyar kir hêzên Türkî derbasî derdora bajarê Minbij bûn li gorî rêkeftina Amerîkî-Türkî. Her li gorî rêkeftina Türkî-Amerîkî û çekdarên YPG werin derxistin ji bajarê Minbij û li cihê wan wê hêzên Amerîkî-Türkî hevbeş werin belavkirin ji bo parastina ewlehiya bajar. Ji aliyê xwe ve jî serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan eşkere kir hêzên welatî wî dest bi lev û tevgerê kirine li derdora bajarê Minbij li gorî heman rêkeftina Amerîkî-Türkî û tekez kir wê çekdarên YPG werin derxistin ji bajar di demek nêzik de. Lê li beramberî wê Encumena Leşkerî ya bajarê Minbij û gundewarê wê derbasbûna hêzên Tirkî red dike û diyar dike hêzên Tirkî hîn derbasî bajar nebûne lê li ser hêla di navbera Minbij û Cerablus bicih bûne. Hêla di navbera Minbij û Cerablus niha dibin destê çekdarên opozisyona Sûriyê de ne tên piştevanîkirin ji aliyê Tirkiye û li devera Bakurê Sacûr dikeve. Beriya niha jî jêderên taybet ragihand bûn artêşa Tirkiye derbasî gundê Ewn Eldadad bûbû li gundewarên Bakurê bajarê Minbij. Ev derbasbûn hate binavkirin wekû encamdan ji rêkeftina Tirkî-Amerîkî rojên borî de hate imzekirin tê de li ser nexşariya rêveberiya bajarê Minbij hate lihevkirin. Civînên rewşkariyê di navbera Rûsya û Îran û Tirkiye Opozisyona Sûriyeyê derbarê distûra Sûriye berdewam in. Platformên Sûriye lîsteyên xwe radestî demîstora dikin. Şandeyê navdewletiyê taybet ji bo Sûriye Stîvanê demîstora ragihand gorawîjên gotên li darxistin di navbera opozisyona Sûriye û nûnerên Rûsya û Îran û Tirkiye derbarê distûra Sûriye gelek giring in. Civînên demîstora golcînêv tene li darxistin duhî dest pê kir û îro jî berdewam dike gelek mijaran guftûgo dikin di nav wan de amadekirina Komîta Destûrî Sûrî. Li gorî mîdyayên Rûsî hersî platformên bi ser opozisyona Sûriye ve navê kandîdên xwe ji bo Komîta Destûrî pêşkêşî demîstora kirin. Berdevkê bi navê platforma Mosko Muhened Dilêqan ji ajansa Nofostî re ragihand her yek ji platforma wî û şepêla Elged Es-Sûrî bi serkêşiya Ehmed Cerba û şepêla Alwetanî Demokratî Sûrî bi serokatiya Hîthem Mennaዕ lîsteyên xwe navê kandîdên wan tê de bûn ji bo Komîta Destûrî radestî demîstora kirin. Dilêqan her wiha gotaniha tu bersiv ji wan re nehatiye ji aliyê demîstora ve. Lê diyar kir amedekirina lîsteyê hat bê hemahengî bi desteya danûstandinê ya Sûrî re li gorî axaftina wî wê desteya danûstandinê civîneke xwe di 23 vê mehê de li dar bixe tê de lîsta xwe ya kandîdan destnîşan bike. Jêderekî taybet di opozisyona Sûriyê de jî ragihandibû netewên yekgirtî hatiye agadarkirin bi lîsteyeke destpêkî bi navê kandîdên wan û berdewam kir opozisyon niha karê vê komîtê guftûgo dike her wiha têbîniyên aliyên navdewletî werdigire li ser wan. Di van civînan de her yek ji cîgirê Wezîrê Derveyê Rûsyê Sergî Fêrşînîn û şanderê Rûsî ji bo Sûrî Alexander Lavrentîv her wiha seroka platforma Asîtana Renda Qesîs û endamê platforma Mosko Muhened Dilêqan amade bûne.
بریارا آمدکرنا کمیتا دستوری ودگره کنگره دیالوگان اجتماعی سوری گل سوچی هاتبول درخستن و تیده حکومتا سوریه و ولاتن گرانتیدار اسیتانا را واتا روسیا و ترکیه و ایران لیستین خواه را دستی شاندر ناف دولتی کربون. بله تماشاوان جاج بوی گوتو بجک بهتر لسر داوین پیشاتیان روجاوای کردستان بگشتی و باجاری من بجه به تایبتی نها دریا سکایبا ماموستا شلال گدو اندام کوالسیون اپوزیسیون سوریه لگالمنا دریا سکایبا ماموستا شلال جبرچه دماغ و ترکیه دخوازه باجارکی روجاوای کردستان کنترل بکه وڵاتێن زلهێز مینە ئەمریکا و رووسیا و بە تایبەتی ڕێککەوتنان لەگەڵ دەکەن لە گۆری کۆژ ڕۆڤەکارن سیاسیت بژن ئەو ڕێککەوتن بهتر دەکەوێت بەرژەوەندیە تورکیەدا بۆ نمونە دەماک و تورکیە عێریشی عەفرینە کرد لەگەڵ رووسیا ڕێککەوت بوو ئەمریکا بێدەنگی هەڵبژارد دەما نەهادا تورکیا و دەرباسی من بجوو لەگەڵ ئەمریکا ڕێککەوت و نەخشەڕەیەک لەسەر نەخشەڕەیەکێ لە هەفکردن ژبەرچێ ئەو چەندە تێکردن لە هەمبەر داگیرکردن ئەنگۆ کۆنتترۆلکردە باشان ڕۆژاوای کوردستان و تالانکردناوان لەسەر ئاستی ناودەوڵەتی بێدەنگی تێ هەڵبژاردن. باوەریان بدە ئەفسەدەما ڕئیسی پەیە پارتیا گۆدەسەڵاتدار ڕۆژاوای کوردستانê ti peymanê wê bi hêzê navdewletî re tune ji bo mafê gelê Kurd û ji bo parastina deverên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê. Ew ji destpêka şoreşê de heta roja îro wego em tev dizanin wego hemû milletê Kurd zan û raya giştî tev jî ew dewra wa bêtir wezîfî yanî di destpêkê de bêtir têkiliyê wa bi rejêma Sûriya re bûn û tiştê got rejêmê ji war digot dikirin sebaret bi deverên Kurdî. Di demê paştir di piştî got Daeş hat holê û Daeş mezin bû û fire bû Sûrî bû xwedî rol û bû xwedî dewr. Peyê wega em tev dizanin peymanek nemuelin nihênî navbera wa û tehalifa dewletî de dirist bû navbera wa Amerîkana de û wekî dibêjî yanî wê dewra wezîfî îcarê ji salihê Amerîkana dikin. Bo vê yekê tinere daîmen ev partî tiştê got dest xwe dixîne diriya van hêzare çi diriya rejêma Sûriya re be çi diriya Rûsa re be yana Amerîkana re be di xîlala şev û rojekê diyanî ya di şevek tarîk de tinare ji destê wa dire. Ji ber got mesele we ginha me got ti peymanê wa bi kesî re tinene û her dewra wa wezîfî wextê gi dewra wa nemîne xelk ji war divê kerem bikin vegerincê xwe û cabû dewra hinekî de. Di baweriya min de eger tir fişarê bikin li ser Amerîkana û li ser Rûsa mesele li min bicê tenê nasekine û me tirsî an haka gelekî mezinin gibdû min bicê de dora bajarên dibê gibên şerqî feratê jî hino hino wego Tirk bi şev û ro dibêjin. هاوک انزانن ترکیه دروازی باجار من بجبویه روشا باجار من بجیوه وکی باجار عفرین لی وره Ez bawer nakim rewşa min bi wek rewşa bajarê Efrîn bi ji ber Efrîn peyedê me teva dî dünyayê tevî dî gi muqaweme kirin û navê kirin muqawemetil esr û şer kirin û netîca wê eyna dawa wê siyaseta wayê xelat ew rewş hat serê xelkê Efrîn û hat serê deverên derdorê Efrînê tevî. Lê mesela min bicê newayê peyedê me dî got elan kir gi ewan rawêjkarê xwe cê kişandine û dibêjin jî her hêzên Qesedê û YPG û YPJ jî her di nav de tinene. Bo vê yekê ez bawer nakim gi şer di min bicê dî çê bibû an heka we hêzên Tirkî derbas min bicên ava min bicê dibin û derdorê min bicêne û her ne teqîn heye û ne şer heye. Bo webê bo vê na ez bêjim webê min bicê wê hinekî wê dûrî ê Efrîn bi û her wê hêminî di min bicê bimîne. باندورا ولی سر باجار من بجه و دوری بگشتی هبه در بازبونا ارتشا ترکیه در بازبونا ارتشا ترکیه ده بهوریا من خلک من بجه yani millet من بجه بتبایا خو نه کردن و millet من بجه her خلک کی تکلاوه و گلک خلک من بجه به ارتشا آزاد رنه و به نه گروپ دینی چکدار رنه yani خلک من بجه به کرد خو بجه نه همو لاینگر و دوست پیدنه بو وی که از بجم او گوران کاریا مزن و من بجد چه نه به اگر هیزن ترکی و هیزن امریکی و هیزن ارتش آزاد یا جيش وطني بين درباسي نافا من بجي ببن او گوران کاریا مزن و نه که من بجد و خلق من بجد بهوري آمد نحيا و درجه وكو خلق نفر ديني كردي وكو خلق عفرين بپیده بیام بهزی پیده بگریداینه. بله باشا ما شلال اب نقشريك ونافبرا امريكا وتركيا دا هاتي كرنو لسر لهف كرنا
بنرینەتە وێ ڕۆژهڵاتی چەمێ فەراتژی دەبەرە جەزیرە ڕۆژاوای کوردستانی خۆ بگرێ یان نا و پرسەکە دیجی دووردە هەیە چ سوود ژێ vê نەخشەڕەیە کوونەبەرە ئەمریکا و تورکیا داهاتیکردن هەنا ئێمە زۆر نابینم ئەv توافق ئەv اتفاقیە گدنابەرە هەردوو جیان چێ بوویە هەنۆ هەنۆ بەروی بارەشی چەمێ فەرادیانی بێ پێدێ تایبەتیژی ئەم دەبینن ینی ڕۆژ نابینێ حکوومەتە تورکیا و سەرۆکی تورکیا ئاردۆگان و هەموو نوێنێن تورکیای مەزن و بچووک تصریح حێدن دەبێنە ئێمە ئەم قبول ناکەن کەیانەک لەسەر سینۆرێمە هەبێ و پەیدێ دەسەڵات لەوێ دەرێ ئێمە باوەریامە کورد لە سووریا بۆ بێ مەسەلەی بێ گۆ تەدارک بکەن و دوێ گۆ لێڤەگەرێک چێ ببێ بگشتی ینی و تایبەتی پەیدێ دوێ لێڤەگەرێکی بکە سیاسەتا خودێ و دوێ گۆزانە بێ ماناوا نە لە شەرقی فورات و نە لە غەربی فورات توافقان نێودەوڵەتی سەر ئەگەرە دەرباسبوونێ بهترە کو دەرباسی ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتیژی بن ممكن هذا وقت نابل لأن فيش الظهرية مد هروي نمين مثلا يعني مثلا شرقي فرات همود دستي بهيديد بمين حياة وقت إلى الأبد ظهرية مد بتشتكي مستحيل يعني ووضع ومناطق وان هرما شرقي فرات هرد فيجو حلك جير بيديتن يعني ما دي بري دمك سروك رجيم سوريا بشار الأسد يدقوا أم قبول لكن وهر تركيا جي دبي أم قبول لكن يعني جو قبل الرجيم سوريا دبي أم قبول لكن أو هرم وابمين وجبا كرد تركيا دبي أم قبول لكن باش أبانا كاوي شوا جانب بكون وشوا قارب صمود بكون لفشوا حرب هذا مظن يعني لفشار رجيم سوريا ودولة تركيا دبا هوريا مد استمرارية بي وضعي لمناطق لدفر كردي لبارسي كم فراتي روج بروج كم خطر دوما ترسيل سر مزن دبي باشە مامۆستا شەلال تا داخویاکردن و ئەگەرە بهتر هەیە دەرباس ببن ئەتەچە تورکی دەرباسی دەبرا جەزیرە ڕۆژاوای کوردستانیژی بێ لێ پرسیارێک دووردە دەما و تورکیا عێریشی ئەفرینێ کرد پێدێ وەکو کووتبێژێ تا بەحسی کرد مقاومەت العەسر شەر کرد و بەرەبانی دەبەر ئەفرین دەکرد وەکو ئەو دبێژن پشتی و ئەفرین هاتە وێرانکردن و بێتەڤای هاتە بۆمبان هاتە چاندن خۆڤەکشان خەڵکیژی لەگەر خۆبر خستە کەمپاندا لێ دەماک و تورکیە خۆست کەوێ من بجێ دەبەژار من بجێ دەم و دەست تورکیا چەکداری نیاپەکەی خۆش من بجێ بەکشاندن ئەگەر تورکیا عێریشی ڕۆژهەڵاتی چەمە فەراتێ کرد پێدەوی وەختی وێ شەر بکێ بیان ژیوێ خۆبەکشێنێ ئەگەر شەر بکێش بەرچیە و ئەگەر خۆبەکشێنێ سەدەبژی چیە دباوريا مثلا إيريشا تركيا لسر باجار جزيرة يعني محافظات جزيرة دستي بيني دي كوباني أما احتمالها ذي وقت ده هناك ممكن تدور بي يعني وندور يجي رجيم سوريا بي يعني أما احتمال دي هي وبشار الأسد بني كان رجال قوت أجر أو تقول القلب نكن وأجر لين قام الهبكن ومناطق تسليمي منكن وان هرما أما إيريشي وابكن ندور إيريشي رجيم سوريا شيء وندور يجي دولة تركيا شيء لحيان هالكسر تكذبك بوقت به إيريش ويك كين قابل قالوا ويكي إيريش ويك يعني كي بني كي إيريش ويك لا تشتا إيه جاءز بينا من الصدى صد ومجال وشك وشبهته تنديه جاء هرم وأب دبرانا ودبستي بهيدي دينامين وهر يعني دبر مشابه جوارجي لسران سري سوريا يعني لدستي كسي دينامين هر إمارتك هر فيدرالية قوان نابلكريه قل دردور سوريا ولسر خاطر سوريا ما مست شلال پشتی ویران کردن دست پیاده دنامنیان کوی کو جبکشه پشتی کو ویران بنی خوبکشنیان کو دست پیاده خوبکشنه بس پرسیاره هری گرنگ دورده أبايا يعني دويجو تكذب مرزاني بوكي بري إيريش بك يعني أجر رجيم سوريا وكو وزارة إخوة وكو تهديد إخوة دركب وكو سروك رجيم باسكر بري چند روجات بهوري عمد بهيدي ندور جبوار ركب وندور تشتي جو رجيم تسليمي واكر يد دسبيكا شورش يد أو جارك دو أمانتي وقرينن مدير جيد مثلا عفرين دي يعني تشتي شرب روجا كده دواب حفتي كده حفتيا پیاده هر چو رجاء و رجیم کرد و خواستن گو رجیم سوریا به بروانی دروا بکی یا خواستن گو عفرین تسلیمی وان بکن لی هنه کی کات تأخیر بوه چاگه دبهاری آمد اب سیناریو ممکنه گو اگر لجزیره ایریشا ترکا چه و ممکنه جارک تکرار نبه بله ما مستکو اف نخشریه کو دنابرا امریکا و ترکیه ده هاتی کرن و چه مترسیل سردوز عملات کرد لروشاوای کردستانی هبه دبهوريا مد دوز عملت كورد لروج أبايا كردستان يعني هر مترسيك مظن لسر هي بري منبج وبري عفرين
ئێمە ئەس بخۆوەکۆ شەخص دبینێم و ئەز بەکی نەرینا پارتیامە ئەنە کەسێژی هەر وایە و ئاگەلەکە ڕایا گشتی لە ڕۆژئاوای کوردستانی قضیە کوردی لە ڕۆژئاوای کوردستانی ئانها وەضعێکی گەلێکی نەباش و حرج لێ ینی ڕاست ئیدارەی کانتۆناتە هەنە لێ ئەو کانتۆن ملت ئێمە تەبزان و ڕایا گشتی تەبزان ئەو کانتۆن هەر مەسیرێوا کەس بزان بێ سبە چ بێ یا پشتیمە هەکدێ وێ چ بێ قضیە کوردی باهۆریامە لە سووریا حل دبێ دریا خەڵکی سووریاە دەبێ بۆ ئێمە وەکو تەفەرا کوردی لە سووریا تەفاهمێ بکەن لەگەر ئۆپۆزیسیۆنە سووریا دەبێ ئێمە گفتوگۆیە بکەن برژێمێرە لە جنێفێ نەوەکو ئانهاکا پەیەدێ بێژە هەنوو پارتیەدن دەردۆراوێ بخوا حاضر دکن گبەرێ خۆ بدەشان بۆ قضیە کوردی دباهۆری ئەمە ینی باهۆری برژێما سووریە نایە ئەم شکلێ تەعاتیە گۆ پەیەدێ و پارتیان دەردۆرا پەیەدێ بە قضیە کوردی لە سووری دکن لە ڕۆژئاوای کوردستانی قضیە کورد سووری دکە خەتەرە گەلکی مەزن ئاناکا ئەم تەب دەبینن قضیە کوردی دەبێت شۆڕەشا سووریا دەگەلێکی پاش کرد و مکەونێ گۆگەلێکیژی خەسیری جناب مکەویناتی سووریا دباهۆریان کورد بوون و هەر ئەڤڕەوش بەردەوام ڕۆژئاوای کوردستانی نەدوورێ گۆ کورد دەبێ مامەعانە سووریە دەبێ شۆڕەشێدە ئەم شەرێکە درێژ کرد نزیکە حەی ساڵە ممکنە کورد یعنی گەورەترین کەسێک گۆ بخەسرن مکەونێک گۆ بخەسرێت بێتر وێ کورد بن ئیجبەرگە نەزیفا بەشەری لە ڕۆژئاوای کوردستانی حتانها بەردەوامە دۆر و بەرێ نیڤێ ملەتێما ئانها بووی لاجئ الوڵاتên دەردۆرێ سووریە و هەر لە دەبەرێن دە وڵاتên ئۆروپی یعنی هەبوونا ملەتێما بخەتەرێ دەیە دیمۆگرافیا کوردستانە سووریە خەتەرێک گەلێکی مەزن دەیە تایبەتی پشتی ڕەوشە عەفرین بۆ vەیەکە ئێمە دبینم کوردان لە سووریە تشتێک بدەستخانە خستی دەبێ شۆڕەشێدە بێگومان کورد دەبێ شۆڕەشێدە خەسرینە و ئەگەر ئەف سیاسە بەردەوام بێ وێ بێتر بخەسرن و ئەگەر هەر ڕەوشە سووریە ئەف قەیران مامۆستا شەلال خوازم ئەماژە بچمە سەر مژارێکە دنجی ئەو ژەوە کۆدە و ئیرۆژێ ستیڤان دمستۆرا شەندەرێ نادەوڵەتیش بۆی سووریە لەگەل نوێنەرێ هەرسی وڵاتین گەرانتیدا رووسیا ئەمریکا و ئێران لە جونێف جڤە ببێ بەشداریە شاندا ڕژێم و شاندا ئۆپۆزیسیۆنە سووریە فەرمی بنەرینەتە بڕێبچوونە جوینەکە بەڤی ڕەنگی کوتێدە بەحسە ئامادەکردنا ناوان ji بۆی کۆمیتە نویساندنە دەستورێ سووریەکەیکردن و دەستنیش بێنە دەستنیشانکردن برێبچوونە جوینەکە بڤی ڕەنگی ببێ ئامادەبوونە شاندا سووریە و شاندا ئۆپۆزیسیۆنێ چواتەیەکێت دێ چارنویسە گەلێ سووریە و پێشەڕۆژا سووریە دەدەستێ گەلێ سووریە دەمایە گەلۆ ئەبجی قەدەرا ملەتی سووریا ینی خەڵک بۆ دەستورە سووریا کۆم دەبن دەستور ئاساسی هەر تشتیە لێ مخابن بێ سووریا کۆمبوونێ خۆدکردن و بێ سووریا دخوازن گۆ کۆمیتەکە چێکە ji بۆ نویساندنا دەستورە سووریە ینی تشتێوا بسەرێ تو وڵاتە ئەزوێقەی وێ نەهاتبێ ینی کە کەسی دەستورە وڵاتێکی نەنویساندی خەڵکی وی وڵاتی دەستورە وڵاتی خۆ نویسن و کۆمیتە درست دەکەن ینی لە جنێفێ وەگەتەوانی زمانتە کەرم کرد جوین هەبوو دۆ پێر بۆ مەسەلا دەستورێ و بریار وایە گوبیس و دوێسێ وێمە هێپشتی چەند ڕۆژێکی در جارێکی در کۆم ببن ئەوانە ji بۆ هەر کۆمیتێکی چێکن ji بۆ نویساندنا دەستورە سووری بڕاستی ئەبایە تشتێکی سەیری ینی ئەرجبات بۆ چێ دەبن پێویستی گەلێکی ضروریە گب هەبوونا سووریا بێ گبەشێن ئۆپۆزیسیۆنە سووریا لێ بەشدار بن ji بۆ ئاڤاکردنا کۆمیتێک دەستوری ji بەرگی دەستور ئەو ئاساس دەستور ئەو ئێگە ئایندێ ملەتی سووریا و شۆڕەشە سووریا و گۆرانی سووریا وەک دەوێ گارانتی دکە بەمان بکە مافێ گەلانی سووریا نویساندنا دەستورە کە بێ خەڵکی سووریا بەهۆریامە دەڕەوشێ بێتر تەب لە هەر دکە بێتر تاقیید دکە و بێتر ئەمرێ ئەزمێ درێژ دکە بەێ مامۆستا نوێنەرێن کورد وێت کۆمیتا دەستوریە نهدە هەبن بێشک و شەبهەت وەختێک بۆ کۆمیتا دەستوری درست بۆ ئاوا چ لە جنێفێ یان لە نیویۆرکە یان کوی دەرێ بریار بێستندن وێ کورد تێدە ئامادە بن ئەنی وەک ئەم تەب دەزانن ئێمە وەکو ئەنجومەنا نیشتیمانی کورد ئەم ئەندامن کوالیسیۆنێ و دەستایا بلند و نوونەرێمە لە هەرجیەکی هەن و بێگومان وێ نوونەرێمە هەبن ینی کۆمیتا دەستوری دیجی ئەگەر ئاوا ببلێ هەژمارە کۆمیتێ وە گوتێ گوتن نەدورە گودۆر و بەرێ سەد کەسی بێت بەهۆریان بدێ وێ هەبوونا کورتێت هەبێت لێ نەدورێگە ئەو ژینە وەکو تموحێک کورد بن وەکو بۆ نسبا ملەتێک کورد یا ڕۆلێک کورد شۆڕەشە سووریا و دیرۆکە سووریا تەبایی بێت باشە مامۆستا شەلال هون وەکە کوالیسیۆنە سووریێ ئەv
کۆمیتا دەستوری هاتی پێشنیارکردن ژالیە رووسیا بە دەماک و کۆنگرێس وچی هاتە دارخستن پێشنیارە دەستورێکی نو هاتەکردن بۆی سووریە و ئەو کۆمیتا هەن هۆن ڕازینە دانپێدانێ بێ کۆمیتێتکن ئەنگۆ ئاعتیرافێ پێ بکەن ما وقتی کمیت چه بود امریکا نتیجه فکر نکن وقتی گو کمیت چه بود اپوزیسیون تیده بروجه ما سوریه تیده امجی مجبور مدنار دبن یعنی وقتی برجواندیه می مصلحه می وقت کرد امجی جو خبر بینن دنا باوی کمیت تیده وقتی گو ام اعتراف به کمیت نکن و کمیت خلق هر نابو دستور بینی بسر ام دور به کمیت بین به گمان ام بخسرین یعنی باشە ئەگەر ئەم کۆمیت دەستورێ نوژ بۆی سووریە بنویسێ مامۆستا شەلال بنەڕی ناتەوێ مافێن هەموو پێکهاتە و گەلێن سووریەدا پاراستی بنانگوێ بە تەنێ بەرژەوەندیا هەنێک ئالی و پێکهاتەیان بگرێ ما اماكو انجمنا اجتماعي كرد ام هول بدن جمافي قلي كرد بين ساندن دبيد سوريا هبه ومافي همو قلاني سوريا همو بيكاتي سوريا وام بروجا خوي سياسي ونرين انجمنا اجتماعي كردي لوي كوميتي هر وقت بطرح ممكن وبربانيه بردك بله گلک سپاس جبو شلالگتو اندام کواليسيون اپوزيسيون سوريا کو تبريا سكايبي لگل مبوي میلیسیان حزب الله لبنانی گفان لامریکا و اسرائیل دکنو دبیجن کو او بره که شرع برفره لدجی هر دو ولاتان پیک بینن د خوانیه که د میلیسیان حزب الله لبنانی ین کو عراق دمینن دل گرانیا خو لهم بر ارمانچ کرنا چقدارن خو لسر سنورن عراق و سوریه جالی امریکا و دنا خویا کرنو گوتن کو او امریکا و اسرائیل به مبست او چقدار بمباران کرنا د خوانیه میلیسیان حزب الله لبنانی د هاتیه کو امریکا و اسرائیل پێشوا زانیبوون و ئەو چەکدار بەسەر میلیسیاتن حزب الله لبنانی ببوون لەوما ئەوێ وەکە کاربەدانەکێ بەرێکە شەرە بەرفەرە لە دژی ئەمریکا و ئیسرائیل پێک بینن. کرنا بنگهک لشکری میلیسین بسر رژیم سوریه و هجمارا کشتیان گهشت پنجی چکداری پر پرسیاره که امریکا سدما و ایریشه راستی اسرائیل دکه. سدما ارمانچکرنا بنگهک لشکری یا میلیسم سر رژیم سوریه و لگندوار دیرا زوریل نوچه الهری هجمارا کشتیان گهشت پنجی چکداری. برپرسیارکی امریکا جه آژانسا فرانس پریس را دوهرا گهاند کو سدمن اسرائیل جوه ایریشه هنه و اگر هیا او لپشت ایریش کرنا لسر نافچه الهری یا الباشوری البوکمال لدیرا زوره به پشتی کو امریکا جالی خواه او ایریش رد کربو. برپرسیار امریکی کو نخست خواه اشکره بکه گوت کود انجام و ایریشه ده 22 جگدارین حشد شعبی هاتن کشتن و 12 بریندار بون. سنترا میدیای اولهی بسر سرکردیاتی اپراسیون هفبش یا عراقی ده داخویانیه که خود دهراگهاند که هزین اولهی به همو پیکهاتین خواه کار جبو اولهی سینور عراق و سوریه دکن و او کتیبه راستی تو ایریشان نهاتیه. سرکردیاتی اپراسیون هفبش جالی خواه لیبورین خواه جهیزن اولهی ین لسر خاکا سوریه دمینن پشتی که جهی وان لباشوری البوکمال هات ارمانج کرن دا دیار کرن. سرکردیاتی اپراسیون هفبش سربار کرد که او کتیبه 1500 کیلومتران دوری سینور عراق لناف خاک سوریه بو. هر وها بردوام کرد که او ایریش سرواری عراق و سوریه بن پیدکه و در باسی سینور دستوری و یاسایی دکه ویلی کولینه که لسر همو آلین برپرس ین بونه سدما وی ایریشه ویوره کرن. چکدارین رژیم اسد و میلیسین بسروه هندک دورین دن لگندوارین پارێزگەها حەمسێ کۆنترۆل کردن لێ گۆری ژێدەران کۆچەکدارên rejêmê bi dirêjahiya 45 کیلومتران û kôrbûna 6 کیلومترî derbasî
گوندوار حمسی بونه لگوری راگهاندنا رژیم سوریه کوچکدارین رژیم کاری بون دورا دناورا ويستق هادوان وسيان حتى حميميمه والوعر وسينورين سوريا وعراق كنترول بكن د بلانا واندا جبو باقش كرنا سوريا جري خستنا داعشه جدرن خوجی ترکی را گاندن کوسه کسان جنا خوش دز دانو سه دن بریندار بون دان جامع شارکی دنا برا پنابرکی سوریه ولاتی کی ترک له باشار غازی انتابی ترکیه کوده وی شریده چک جهاتن کرانین لگوری کانال خبر ترک و نکوکیک دنا برا ولاتی کی ترکیه و کوریوی و پنابرکی سوریه درکت ده انجام ده ولاتی ترکیه و کوریوی هاتن کشتن پشترا پولیسین ترکیه گهشتن جه بویره و دخواز جه پنابر سوری کرن کو چک خورادستی وان بکیلی وی افتش ترد کر لو ما هر دوالیان هف گلباران کرنو ده انجام ده پنابر سوری هاتا کشتن و 5 کسی دن بریندار بون. سرک وزیر ترکیه را گهاند که 3000 پنابر سوریه بهشداری ده هلبجارتن ترکیه ده بکن. بن علی الدروم سرک وزیر ترکیه جه کنال کیرا را گهاند که او 3000 پنابر سوریه را گسنامه ترکیه ورگردنه و که ولاتی ترک و بهشداری ده هلبجارتن سروکاتی و پرلمانی ده بکن. بریاره روژا 24 هیواششان لی ترکیه و باکور کردستان هلبجارتن سروکاتی و پرلمان ترکیه بین انجام دان. دونالد ترامپ سروک امریکا گوت که ولایتین یک گرتی نبی کامپکا پنابران ترامپ رو اشکال کرد که او وزارت بروانی پابند بکه به آماده کردن هزک امریکی آسمانی او جی ده کنگره که روزنامه‌بانی ده که روپلا فرمی کوشکاسپی لسر فیسبوک نمایش کرد. ترامپ رو آماده کرد که ولایتین اروپا شاشند ریدانا به کوچبرین که یک که تندو توجی یک جه پس نوانه که درباسی ولایت وان ببین. خباتکار کرد علی رشید حسنی یک جه خباتکار و کرد پرورن روشاوای کردستانیه تمنیوی نیزیکی 100 سالیه حتی وکه ایرو دخوازه خدمت دوزاگل کرد له هر 4 پارچه کردستانی بکه. علی رشید علی جان حسنی جدایک بوی سال 1926 یک جی خباتکارین رفاه کمینه ین کو دناوا ریزین پارتیا دموکراتا کردستان سوریه ده کارو خبات کریه و خباتاوی نای پسنکرن ده چند درسته ده. علی رشید حسنی جسالن شستان و تبلی ریزین پارتیا دموکراتا کردستان سوریه بویه و حتی وکه ایروژی دخوازه کارو خبات جبو کرد و کردستانی بکه. مارا علی جان مارا عمر غاما جودنان امش خسریه ها میلی بوتا امش خسریه راگانیا تشتاقنا اما بلا زغاتي عمر غادا زغاتي مارا ما سكا ميلوبو سكا ميلوب شو سكا ميل مامشولي بو عمر غا علي جان خسا مامشولي خسا مخالي مبو فيقا محمد أكار دكي فيقا سي أشكار دكي أيوة مالا خسي والله بالي مبو بحمل توفي بو حسن بو حمو أكار دكي عراقي لاجمة عراقي هذا كان بردا بجمرقا مفرزا بجمرقا نبل السلاح بابتبلها نبيدي هذا نبيدي رابو بجا رابو شو مرقا باي مالا عليه نعمو شو مالا عليه نعمو الويدي رابو جواب بورا الجيش العراقي هذا سوري ها سوري ويبقي رابو بقول بجمرقا مرحاني كنا الهرم بابا أتقرام قندا الهرم بابا عشان جمع تسعة السمايل المزي جمع ودي موجة كثرة بناكي يقول شوف قوم مفرزات يا كتير عصيب هو بالمرقا لو خاص كان قبلاني الروس هاتم اليوم بموبا من أحمد شيخو جالي قايوا حمد شيخو قايوا وقايوا
مرابو بيبقى هوانين عنين عنير عنين جزيريني رمضان حسن الدري والبلد شيخ مشيخ خوي كري أبي حمشيخ خوي كري وميلي لما أقول بلا كري في المرقى مقطع ريبا بي ما حتى مستر جواب زامن مستر جواب زامن نقول ريبا هو بلا بيني ريبا كربوها أبرامو شول أبشونا ما أدري رأي مرة بكر محمد شيخ خوجي مرهات باكر حسن الشيخ مالا حسن الشيخ هذا بيجامع هذا بيجامع رأي مرة بكر أبشون مالا حسن الشيخ جبلی پیشکشکرنا آلیکاریان جبو پیشمرگین کردستانه دماکو شورشا ایلونه دست بکر علی رشید حسنی دف جمال و زاروکین خبردا و تبلی ریزن شورشی بو و علی رشید لگل هنرمند نافدار کرد محمد شیخو بیک و بونه حوال ده شورشی ده الهرم کردستانی هذا بپیشمرگا هذا خو پیشتر لب هذا کردستانی زاروک چگو بود زارو كول بود خلفه عقيد هيا كي حزبي بو او يقول لي وايا فجاء ما قد ضربات كرن سرج عليه ختن سرج عليه غلوه ماشي اما هذا كرساني الخلفه عقيد او يجي لقد مسؤول حزبات تركابو الولد صد بيش برقالي الولد كانوا او جي بو صد وتسع بيش برقا مرة امشون شرنخ شبا برفا الماضي خوار دكا تكاري بريلا ذاكن ده مشهد رابو يقول شوف ما قبل كاغا ما رابو بريدك يعني دام رابو شون قرالا مثل ما رسل كريم عمر بوطاني مسؤولي مراسل بو او جارا خير تسليم كريم تركات لا تسليم كرين أم تسليم مراسل عمو تسليم مراسل كرين جو مراسل أجا مراسل شون قرارات يقولون داخل كرين أم شون صدقان بعد صدقان أم شون صدقان الودي ما في المجال خل ودي كرين عمر بوطاني مسؤولي مابو ما كنا مسؤولي خما جرى حمزة كرين وحما قمنا مسؤولي ما بي دما کو علی رشید روژین خابات ببیرا خودتینه جاونوی پر دبن جرون دکان و ددمانه ها دجی او خاباتکار کرد پرور پرسیارا روشا شورشین کردی و روشا کردان دکه و بگیرنگی دخوازن و چین حوالن خواه بزانه الكرام خالي قدامكو تحري كيف بينا والله من البردية تاني والله معنا برداني غير معنا برداني هيا فاتح سوري جيه حمو معنا برداني نفع أنا هاي برزاواتكم البرزاواتكم غليكي كي مايا هوالي ما شغلين هي باشا البرموا خذوا افتتني ربي شخورتي ماي شخورتي بكار بكي بكرستاني را خطارة وافتتني ربي شخورتي بكرستاني را شو إيمانا شي سوري تب وافتتني خطارة وافتتني ربي ويا حزبي سوري خذوا وافتتني يا ربي نبغى قيدنا حزبي سوري نبغى قيدنا خذوا وافتتني ربي أولي مسؤول نبغى قيدنا خذوا وافتتني ربي تەوی کۆ علی ڕەشید جان هەسنی تەمەنێوی گەیشتیە نێزیکی 100 ساڵی دەماکۆ کەسێک سەرداناوی دیکە دەست بە جه دەبێژە ئەس چاوا خزمەتا تە بکەم و بە تایبەتی خزمەتا دۆزا گەلێ کورد. عبدالباقی جامو یک ji zirnevanên kevin yê bajarê Hesekê ye dibêje ew ji malbatekî ye ku ji kevin de zirnê lê didin. Biriya zirneya xwe re li kolanên Hesekê xelkê derdora xwe kom dike. Di vê raportê de em ê çîroka Abdilbaqi Camo nas bikin. عبدالباقی جامو یک ji zirnevanê navdariyên bajarê Hesekê yekcarnan li kolanên taxa Mişêrfê bi dengê zirna xwe xelkê li dora xwe kom dike
دبێژە ئەو ژ مالباتێکی ji demek dirêj li zirnê dixin. قربان ابساز اي بابي مو كالكي مي كالكي مريد خص بابي مريد خص بالي دخم مالا جامو ام دولي معروف كي كانوا ملاندو يعني بمالا جامو هلي سازن و ji zaroketiya xwe de bi bav û kalê xwe re beşdarî şahiya dibû. بري دعوتي بري حفظوا حفظ شافو اسبابي خرچوم كالكي خرچوم باپاني خور كوني عربي وذكرتن بس سرجي ذكرن حياة دعوة تمام بو بركي ست بزيوان دچو هر وها زرنوانê navdar te kes dike got rengê şahiya hatiye guhertin. ابجيني انا بردف وزرني نزان ديلان بكن ام ساز لي دخن ام جانا تين دو مجبو بربوم درن نده خورتوي ديلان بكن ديلان وان شكلك وزرنا ما شكلك اي بري لكو ويانا لكو اي بري خوشبو Bavê dara yek ji neşteciyê taxa Mişêrfê ye dibêje cudahî navbera dîlana berê û anha heye goya berê xweştir bû. دف وزرنا بري الرقصة بري ولو هيدي بو جماليتا ويهبو حقي رقصي دان ببر داد كتن ببر الرادبون يعني كيف عمرو جيردهات هر وها زرنوان جميل جامو آخوی لسر چیکرنا زرنی. زرنا ايامي بري جمرش تركي دهات ايامي بابي مو كالكي مدي جي تركي دهات زيار بكر جمر دهات في تاريه اجايكي اشوري چيبو لترتمر نابي وي اودي شوبو او جدوي حربيه ده بزاب كل شو المانيا شو تركي نزال شو الاودي شو چيدكر زرنا چيدكر ويكي ديجي العموديه چيدكر لاي مال رشيد معدني وي دارا مش بشي جوان محمد نشتجيه تاغا مشيرفي دوز دكا گو فلكلوري كردي بيكار آنين بر شاهية بر خشبونا الزرني كمانشة تدي شاهية ما حفت روبون جبرتش خشبونا وي هبون جحرتج اما انك شاهية ما ساعتها كدودوية طنبور بسقة بس نوك زماني ما يبري تراثي ما فلكلوري ما قرداي بوبي وشاهية ما برخش بو لهر زرنا دمينا سازك كردي ونايش بيركرن دار عبدو حسكي آرك بري بداوي هاتني دوباره سرنوچا شهر دنابر ولاتيكي غوندي بعد ناودر بدركي غوطة لعفرين رودا جه بوجارة سيام قردنا بعد دارستان عفرين دا بيت كبه تركيا درباسبونا هيزن خوش بونا و من بجه تكز دكي و انجمنا لشكرية من بجه به چندي رد دكي سپاس کو الما تماشا کر ببینین خیر و خوشیه ده هر شاد بل